Regional Broadcaster of the Year comes from my hometown in Zamboanga City, Mr. Ronnie Liedo, awardee of TV11 Zamboanga. Ronnie did the Mama Pasano coverage and the Zamboanga Siege. He is accompanied by Mr. Joseph Liedo, the brother, Mr. Eduardo Chua, owner, Golden Broadcast Professionals, and Mrs. Lolita Chua, and of course, his mother, Mrs. Liedo. Congratulations, Ronnie. Ya reconoce el Rotary Club of Manila con Mr. Ronnie Liedo, anchorman del Golden Broadcast Professionals Incorporated TV11, como el Regional Broadcaster of the Year. Ya hace con el awarding ceremony ng New World Makati Hotel del Junio 30 este año. Pero con Mr. Liedo, mucho pa otro mga conocido media personalities desde el diferentes mga media outfit na entero país, el ya dale reconocimiento el Rotary Club of Manila para na diferentes kategoría. Cada año taase con este el mencionado organisasyon para reconocer con el esfuerzo del mga media personalities na diferentes lugar na país, quien ta informa con el público si cosa tapasan na diila kada igual komunidad cada día. El mga media personalities quien ta sirvi como el watchdog del gobierno y otro pa mga organisasyon. Have distinguished themselves in their respective beats and field of work, either shaping opinions, influencing policy, or exposing wrongdoing in the pursuit of their profession. Once again, we'd like to welcome all of you and thank you for being present here tonight. My congratulations to all the winners of the 2016 RCM Journalism Awards. Presente durante el programa el mismo presidente del Rotary Club of Manila, Ebo Tan, y personalmente yaman congratulate con el mga awardees. I'd like to again congratulate all of the awardees in tonight's Rotary Club of Manila Journalism Awards. Alegre el Project Chairman del Rotary Club of Zamboanga City West, Attorney Emilio Aquino, con el prestigioso reconocimiento y a recibir si Liedo. Según con Aquino, bien cualificado si Liedo para recibir con el mencionado award. Como un media personality, hindi lang según este profesyon para con Liedo, sino un passion. Of course, we are very proud, no, that Ronnie has been recognized as the Regional Broadcaster of the Year, no? Especially so that the award comes from the Rotary Club of Manila. No, to us, Rotary Club of Manila is club numero uno because it's the mother of all mother clubs in the country, and it's really that prestigious, no? And I know been stringent naman sa sila in terms of kung ken sila ta eskuhi as winner, no? Alegre también ele kay maski pakimodo, ya kada instrumento el Rotary Club of Zamboanga City West para reconocer el Rotary Club of Manila con Liedo como el Regional Broadcaster of the Year. Según con Aquino, después el Zamboanga Siege del año 2013, ya reconoce el Rotary Club of Zamboanga City West con el mga media na ciudad, quien ya está na frontera para cubrir con el guerra, donde incluido ya si Liedo. We are so happy kay el Rotary Club of Manila and their search committee has in fact appreciated, no, el efforts done the likes of Ronnie, and of course Ronnie kami gani hunto gayot during those days, and it was a very challenging role or situation we were in, because when we were trying to keep el Dateline Teleradio at that time, no, on the air the whole time, bien manada, we were getting all sorts of texts, all sorts of calls of people who were really scared. I would believe si Ronnie made so much contribution because he spent longer time on the air, perde al boses. Alegre también el presidente del Press Club aquí na ciudad de Zamboanga, J.V. Francisco, con el cosa taase el Rotary Club of Manila. Un manera según este para hace pa mas kun gana con el mga media hace di ila trabajo. Alegre también según ele que de aquí na ciudad de Zamboanga el uno del mga awardees. Hindi según fácil el trabajo del un media y propio lang para reconocer con el mga debe reconocer na industriya de media. Como un broadcaster, anunciador, chenebes, no puede kita habla todo el gente at aprecia cosa kita habla, no? Especialmente si tadale kita daton komentaryo. Pero el bonito aquí kay por causa tiene mga organisasyon como el Rotary
taman recognize kunel efforts del di aton mga anunciador, el di aton mga broadcaster aquí na syudad. Ojalá otro mga grupo ay continua pa asian sina klase de proseso para esita sirbiba para kedatan kita kung gana sirbi con el público, especialmente el dila deseo para sali informaw na manotisya que kita tadali kanila todo el día. Tiene también mensaje el antes consel del Ciudad Cesar Jimenez Jr. para con Liedo siguiendo con el de este award. Uno si Jimenez del magapirmi taman guest na programa del TV11, el Dateline Teleradio, donde taman anchor también si Liedo. Bien alegre kita, no? El recognition niya dali con el diaton. Pwede kita habla entero sambongueño el diaton si Mr. Ronnie Liedo. El disu efforts, sakripisyo, tasele todo el aga, todo el día para dali ka nato la informasyon, dali disu komentaryo. Tagiya tamen kung yung mga pueblo sambongueño, kasi sila imprenta kada dia. So, kung este recognition niya dali con ele, resa kita kita pala mas inspired para hacer pa mas bueno el cosa letase. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.